Ulda dibuha tada lengaran na mauri da Yesus Kristus. Henang deka bata paraga bali ta acara pamerino ati ta channel YouTube YKB Hilu Sumba Tengah. Madad pa babaca ya na renungan yayi mala kata habayang kata kading pagapeng menyakat walung lengah matua. Kata habayang. O ala ama maayong taong majaga mauri rahibiha rahimadi yaga manya mahuhu anamu bam kahuru kurada tahagamu bam oha pamalam gia nangaramu mulana na ai namu gama walung talak na malapa-lapahu toma terahinaya mauri buhang maganyama patengi rangu yang napulngo no namu kamwoga maka kahilu rangu raihi wagama manganaati kapihalama tapi kurang pia kunanya mahu anamu bama namati na pulungum pamawaya tamurukuma atau mula na mur Yesus na namehamu ama liwima amin. Ula dibuhat tada lengaran na maurda Yesus Kristus na renungan da duta terahinaya na dekia walung ta buku renungan wasiat na judul na hodar mapamai ati na padeki walung ta Injil Lukas kawodu habul pitu bajar haingi lapa tak bajar patuna na papatada da ya kadika na bajar tilu na mawina na linguna magawikimu ya kana jala na olumu panauya ya ka na haria yamanya ka ular buha tadalangar na maude Yesus Kristus madauta ya ka mangeda tu ya napapada da ya ka baca keka na bajar dua dan na pulung ya bakalan aja dikika na penamu waide ya di namadu na ati dawida dika taka na watu gehu ya ya nama pamangeda tuda parai humu na pakali itagu na bajar ya pahaili dewalung takawoduna mangka wolu deka meturu paukur waidaha dapat ramada da guru hakola migu taka nampadenu maduna tak bajar ya mau Yesus duna paita na dia na kalung ati ni ama na baku lupa namu muna dia kana bela lupa ayu muna lay ala dia ka nama kaunga na kawuku na ya malnaw nang wala dibuha na kalung ati ni ala abiki ba madeluwainya mala kata-kataku yaka waing pata makalung bana hodar kada kay mauri badana kay lolu doku jala kadaka wona daka loga kapiaku na bata pakalunya na pata da nama dakalu ulan buha memang ainya na bani lipanaumu duma na natau na mawolu jala pangalang taka belu da bananutu na lipa ayu ni Maur Yesus nama hodarda na pata paloga maing da ulan buha ay da banggapan biha banhina atida taka biha jala bapahiru ya na at na olida nama dua ngena ya kata tau memeta pengadang da napaloga maing da nama kalu napabuhang taol da napahodaru kapahalaku no ya no kata piku damang namalang taka napahodar napaayong taol da kadana nama aingguna na natau ya kataat abhil huli na majala taka ng paray-rayho na makaunga lahat ini pata papawarah wayde na ati da walung tamada kalung walung tahilu ati malakata habayo o mauri ala maing taong majaga heluyaga manya mahuhu anamu bama
kahuru kerata hagamu, pampoha pamalangu ya nangaramu, manga meka parangu ya napulungum, naunam makareuka, kampamula maduga meka taati manya mahatau-hatau, tapi kurang pia kena mama pahalaku ya tamurkuma ya kata paramama. Mula na anak mo Yesus Kristus jaga diganap manima. Amin. Di naunaka na renungan terahinaya ulan buha. Taka abi bulakinya. Untuk bami like, subscribe, dia kapan paparinya taulim. Karena atau nanau, merah lah kana bam dikiduman. Bami wewarnya na Injil niemi, yaka na yekabi, mo Yesus na pameringo pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.